JAC Against Anti-Tribal Bills JAC makaite tuni sundak semna neih JAC Information Centre KKL Complex sa meeting poimoh tak neih mabana panlak dingdan to kisai genkhawmna neih. Hiai meeting JAC nuai women wing banah student wing makaite kihel banuah JPO makaite leng kihelwa dinmun to kisai banah mabana movement hatsak semna dia panlak dingdan kikup khawmna neih. Dinmun to kisai genkhawmna neihna JPO makaite omdan report saulou piain Finance Department tunia program tuam buaina ziak thupukna bangmah theih nailou ahi manin hongtung ding January ni som ni lenga sang ni le som na gukso nung da khata genkhawmna nei non ding in thupu hi movement hadzok semna ding to kisain makai tuam tiapan ngai dan tuam genkhawmna amin hongtung ding January ni som ni le guk sang ni le som le guk jinglam ko nga darna pandingwa hunjam omlawa sudzop to hidingin thupu ko hi District Family Welfare Officer Churachanpurin apaisa January ni somne sagi pathian niya IPPI first round ni nato kisai both day report swa khia IPPI first round na naw pangkum nga nwailam mi sang som thum zakwa som ni le sagi kya nga jengdal na dam doi don saka om hin tak lang hi report ita tak la danin tawnera huam sunga polling booth som gyale khat hon khia ka amin nawpang sang som zale som kwale kwa kya nga polio da na dam doi don sakinoma singat behyang jizo PHC wam sunga polio booth som ngale sagi hon khia kinoma nawpang kum nga nwailam mi sang ni zaguk som ngale sagi kya nga jengdal na dam doi don sakinom hi saikot samulamlan PHC wam sunga polio booth zale som hon khia ka amin nawpang kum nga nwailam mi sangkwa zathum som guklenga kya nga jengdal na dam doi don sakia hengle PHC wam sunga polio booth som gukle sagi hon khia ka amin nawpang sang thum zathum som gukle li kya nga jengdal na dam doi don sakinom hi thanlon sinjol PHC wam sunga polio booth som ni le sagi hon khia ka amin hei thupuan khia ka hi tanin booth ni a report lut nailowa tuni tan a report ki mudanin nawpang sang thum zagya le som na ni kya nga jengdal na dam doi don saka om hi report in tak lang hi tipay muk parbung le wangai range wam sunga polio booth som sagi le thum hon khia ka amin hei thupuan khia ka hi tanin booth som ni le nia report lut nai ke male booth som nga le khata nawpang kum nga nwailam mi sang khat zanga som ni le gukya nga jengdal na dam doi don saka om hin report in tak lang hi Joint Action Committee Against Anti-Tribal Bills JAC in tunin thuswa bolin zan January ni som ni taka Bisnupur District ka panban volunteer te gamtan na mo pai wahi dan tak lang wahi thuswa kin natak ladanin Bisnupur District ka pan Joint Committee te dima ban volunteer ten District Boundary kantana singtang miti omna biala ban abol banwa zani takin ban volunteer ten kang vaile se vela tribal martyr te lem kitak te tamtak susyaw hi Manipur Assembly singtang miti dikna le tanvo palzuta gamle leitang lakso na dia bil thuma pa ziakun JSC makain singtang miti lo na bial te ka phinna na satak pai tawin nizale somni le thumbang chingtamale namdang abigen phaijang miti lungsim suna theih thil bangmah bol nailowin bol leng somlawa uchikom kala Bisnupur District apan ban volunteer te hei banga hong gam tat penu thei siam hoi lo hin tak lang hi tuabana zana torbung buaina Bisnupur Police Commando ten ban volunteer tele minaw tang te kinok tu ana gup tuam nei takin gam tangwa yai huna nu pi naw pai tela singtang mi te singtang mi te sik chang zangin ban je puhi ban volunteer le Bisnupur Police Commando te gam tan nain JSC thang pai sakma main mo pai na sang penin mo pai wa mabana hi chi bang thil de hwai lo atun no lo na dingin kwa pe pilwang cha dingin nget na bol hi Zana torbunga buaina to kisaya liam na tuak lam kadam do ina et kola om mili te tunien pol tuam tomin ve na nei uhi tuni jing lamin Kuki Women Union KWU Churachanpur ten damlo te ve na nei in Mrs. Selin thuyen na hun saulou zanga damlo ve na in zanga chat piawa Mrs. Nem Jahat in damlo tia ding in thumsak na neya sunung dagli le kimin thangting area chief association and thangting area KKL unit 10 hemlal advisor thangting area chief association makai damlo tv na nein sang khat piaw hi zana torbong buaina liam na tuak tule lam kadam doina et kola omte hiule nieng boy kumsom ni lenga wife of Semin Lalof Leinom Mrs. Vene kumsom nga wife of Tongkai of Timong Zang Mrs. Nieng Khochin kumsom gugle khat wife of Jang Thang of Angelian Phaile Lun Minlal kumsom ni legiat son of Kamzalun of Vi Khomun hi uhi